Randende ero Randende ya aje nimwe ifite ntuza oya itari ya Ronaldo itari ya Ronaldo yego ya indi gize gutya Randende Randende gutya Luis hari se muri Liverpool ese yasa sa c'est ça c'est ça neza mauruzi X ya ya gnuza naje gusanga mama muratekereza turi kuri BNB Sports Agency twizera ko mumeze neza cyane ibintu byose ari amahoro kandi ari sawa nitwa Abeli Deus kwizera mu kanya gatoya turaza kuba twinjira muri BNB Face of hamwe na Fuadi uwihanganye ntabwo tumuha ikaze kuko hano ni mu rugo rwe nawe nkuko natwe ari iwacu gusa twicaye hano kuri Hotel Villa Portofino the darling of Kigali niko hano hitwa na ahantu heza cyane hari amafunguro meza cyane hari piscine hari amayekara manini hari buri kimwe cyose wakifuza ubaye ushaka kuruhuka ubaye uri kumwe n'umuryango wawe ubaye uri kumwe n'umukunzi wawe waza hano ni mu kabuga ka Nyarutarama neza hano muri Rompwe ukaza rwose ibiciro byiza ukadiringa nabo mukaganira hanyuma ibintu byose bikajya ku murongo bikagenda neza hari abakozi beza babakira babafasha ku buryo buri kimwe cyose wifuza kigenda neza hanyuma nkuko mubibona ku busabe bwanyu bwinshi cyane ama comments yanyu mu biganiro byabanje twagiye tubibona muvuga mutiriko hano ati ibintu ni byiza ariko bizaba byiza kurushaho mutuzanire Fuadi uwihanganye ubu rero uyu munsi muramubona kuri kamera zacu ko tumufite Fuadi tumuhaye ikaze hano kandi nanone kuri BNB Sports Agency ahasa ni muri BNB Sports cyane muri Portofino ni muri Sports Agency hano ko niho bazabibonera ntabwo babibonera muri hotel ariko mbere na mbere urakoze petit frère asante sana aho ni heza ariko by the way Portofino ni heza cyane w'abasore bashaka gukomeza urukundo aha barusaba bakaruhabwa rwose natwe tukira abakandida nkaho ukiri umukandida hano hantu hazanye umuntu kuhasabira urukundo byagora ko yarusubizayo ni heza ibibazo si inkundo ko zabuze oya biterwa nzi nimba ushaka kurusabira mu gihuru ntabwo warusabira ahantu nk'aha ngo warukwime batese hano abakobwa nabo bamenye ubwenge ibyo mwambwe bafatanya na kera nibwo baruwa byo guhatiriza mutereta muhatiriza barabimenye ariko nkanga ntabwo waramusanga rukwimira nabo barabimenye bameze ariko nkanga ni heza vuba nanjye sinzi ko ari heza kuri urwego ni hanini kandi ni hanini nabonye ndimo nembera narambona hari n'amazi cya bintu byo ngo bijya bigorana abantu bajye ku mazi ku micanga hansi waza ukidumbaguza se hano biba bimeze neza cyane murakoze by the way meze neza ndakubona rwose ubuzima ndabona ari fresh 2024 uri mu mahoro cyane nta kibazo gihari ndi mu bantu batajya bagira ibibazo byinshi by'ubuzima ngira bike kandi ikindi cya kabiri igihugu tutuyemo ntabwo kitwemera kugira ibibazo by'ubuzima uvuza mu ijambo amahoro hano harahahora twayavukiyemo mwe mwayavukiyemo sori ariko by'ubuzungu tuyarimo Arsenal igeze gutya igiye tihadi iradefanze iranganyije bati yabonye inota rimwe abandi bati yabuze abiri Man City bati ku gikombe amahirwe asa nka yagabanyutseho Liverpool bayongereye umuvuduko iyi title race ubu ngubu bahigeze mu mikino isigaye urabibona gute iracari open title race iracari open ariko burya nanone iyo handi kuri arrive wahageze no watsinze niwe mu winner nonanga urebye Liverpool irimo irasatira nyine irarusha abandi amahirwe kuko yo ifite imikinyiro cy'amanota 2 ushobora kuvuga ntago yuzuye umukino ariko arayaguha igikombe iyo umukino wa Etihad wa Man City ndetse na Arsenal ni inyungu zikomeye kuri Liverpool awungukiyemo cyane Israel zitanizo zari nziza kuri Liverpool kuri inzi nizo zaza kubonekamo Arsenal gutsinda Man City gutsinda ntago byari inyungu nziza nkuko nonanga hari inyungu kuri Liverpool kuko byibuze ubu ngubu ayarusha City umukino Liverpool yarusha City umukino
ikarusha Arsenal amanota 2 ni byiza kuri resultat kuri Liverpool ni resultat nziza kuri Liverpool kurenza ko resultat nziza kuri za kipe zombi ariko no bikagaruka bikongera kuba resultat nziza kuri Arsenal City yo nta resultat nziza yakuyemo ko Arsenal byibuzayo umwaka ushize ni hari yavire ku gikombe kuri harassment y'umuba w'ibitego 4 yambwira afana Arsenal ni cya gitego cy'umuvane mwitwa umusore holding mu giserebure kuko gukibona muri iyi City byari bigoye ya City ikomeye umwaka ushize ariko Arsenal no uyu mwaka kunga irira nota ryayifashije ibintu byinshi gabanya gap iri hagati yayo na Man City ikintu gikomeye no kutava muri kuruse y'igikombe iyo utsindwa uriya mukino byari bigoye ko yari kongera gutekereza ku gikombe kuko urumva Liverpool ko yishyize amanota menshi City igiye imbere amafarasi abiri kwirukankana kurusha experience muri kuruse biragoye Arsenal yabyungukiyemo nayo ku buryo bumwe ariko title urebye iracyari open. Mikel Arteta kuba ari umutoza ubu bwa mbere ubashije kurangiza sezo adatsinzwe umukino n'aba bagabo babiri Pep Guardiola na Jurgen Klopp kuva bahurira muri Premier League kuba abashije ni wenyine subikoze ni wenyine muri same sezo imwe Man City itamutsinda umukino na Liverpool ntimutsinda umukino mu mikino ine yabahuje niwe wenyine progression ye irimo iragana F1 ngeri uriya mugabo mubonamo potential ntabwo nigeze nshidikanya agiye kuri Arteta kuva namubona kuva ku munsi wa mbere Arsenal arimo hakaza gisibye nshidikanya kuri Arteta sinzi impamvu abantu wenda taza kuza kuvuga ngo ugiye muri babandi bavuze ngo twarabivuze cyangwa none narabivuze ko sometimes arigiye bari na weakness yo uhora muri nari ariko ntabwo nigeze nshidikanya ugiye kuri Arteta kera ndabyibuka ngiye na Benjamin Arteta gihabwa akazi muri saison ye ya mbere mu kazi ke ka mbere twari tukiba hakurya ndamubwira ariko umunsi umwe uyu mugabo azaba yifuzwa n'amakipe nka FC Barcelona na Real kuko umwe makipe anose abateba babona ko ari kitegezo ko nini yakomeye inayagira abafans benshi n'ayatwara ibikombe cyane kintu kabiri ni wabo arambira ati ejo makagarate nzabibara mbibonye ariko si mubona mu potential kuri urwego ndabwo n'umugabo n'umutoza yari atarajya n'ibintu akomeye uruba hari muri saison ya mbere mu mikino mike ariko nabonaga akantu ngavuga ni we never know ari gihe umuntu aza akagushuka ariko ari ukuntu umuntu agaragara ko ari ikintu yabasha gukora ibintu ari gukora ntabwo uri kuntungura sofa ntabwo uri kuntungura ariko ari akarinda kurukana ko ngewe bisa nkaho ari ugukonfirima nka match ya Man City ngiri muri match zatumye mbona ko Arteta ari umutoza w'umuhanga muri coaching ntaragira experience yose ihagije nk'abandi ntanatwara igikombe gifatika FA Cup Community Shield n'ibikombe nyine turumwa buriya umuntu wese azitwara kuko na za Birmingham zarabimanukanaga za League Cup izo ariko urebye uko arimo kubaka equipe n'uburyo ayubakira mu bakinnyi bato badafite experience yagije niyo hantu ntinyira ntabwo ari muri babandi bavuga ngo njyaza no kuza kongera amahirwe afite icyo yakoze ahandi akomeye afite experience idasanzwe nibyo bavuga ngo Gabriel Jesus baga muri equipe nziza ntabwo ari umukinnyi mwiza ariko Arteta iyi match rero yankunyeretse ko hari ibintu azi ntabwo noneho bikiri ngombwa ko ukina neza kugira ngo ubone umukino ubone amanota ni na ngombwa ko udakina neza ariko ukabona icyo wagambiriye kubona ibyo rero bikorwa n'abatoza bafite ikidasanzwe muri bo mubona agiye nk'umuntu udasanzwe Arteta progression ntabwo urimo kuntungura. Alright, reka twigire muri BNB face off ni naho tuba tuganira umupira ku bibazo bitanu mba nateguye hanyuma kari n'umubara ntabwo ari byinshi tukabiganiraho bikagenda bifasha n'abadukurikiye kugenda bagira ubundi bumenyi bunguka wenda atari ubwo ku maradiyo mu biganiro bisanzwe ahubwo n'ahangaha bakaza bakajya banabisubiramo nabyo ni byiza ikiganiro cyiza cyane njya nkukurikira nanjye tumera n'abantu bose ubona ko n'abanyamupira baganira umupira bari umupira kuganira neza undi ni umupira nicyo kintu cya mbere cyoroshye kuganira ko ni uragutse umuntu wese yagira igitekerezo nta limite ibaho umupira ariko noneho bikaba byiza iyo uganirwa harimo inyungurabumenyi nk'izi ngizi. Okay, hanyuma mu bibazo bitanu ngiramo ikibazo kiri comparison ariko wowe turaza kugisorezaho.
muri Premier League kuva yatangira gukinwa muri sezo y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri icyenda gatatu ihindurirwa izina Premier League nyine iza ari Premier League mbere bitakira amashampiyona asanzwe Premier League iva muri English Premier Division. So kugeza uyu munsi wa none nyuma y'imyaka irenga 30 ndashaka kumbwire abakinnyi batatu bafite amakarita menshi atukura babonye amakarita menshi atukura muri Premier League. Umubare wenda si ngombwa ari kugereranyije cyangwa n'imibare niba uyizi nawe yishyiremo abaryanye kari benshi ra igitangaje we n'abantu babonaga n'amakarita atari bo baryanye cyane n'abagiraga umwaka wo kuyabona amakarita. Patrick Vieira hari umunyererano ugize ko kapiteni w'ikipe y'u Rwanda abana na kapiteni wa Man City yitwaga Richard Dan. Yego. King muri batatu bo ntibarimo barabakinye baryanye cyane Richard Dan. Richard Dan ari umudefenseur ariko nawe nubwo ari kubona amagana nubwo ari umuntu uvunana cyane yagiraga accident yagiraga umwaku yazamuka abona n'umuntu mu kirere akaba amugutuye atabigambiriye hari abantu bagira ingusho. Richard Dan yaba ari muri abo ngabo. Patrick Vieira umuntu wabonye amakarita menshi cyane ashingiye kuri aggressive mujinya amakarita menshi yaba Roy Keane ko nka Roy Keane amakarita menshi yavaga noneho mu mahane no kuvunana kuko buriya Roy Keane ari mu bantu basezereye umupira w'amaguru umusaza Alf. Yego. Hari itangaje barakinanye Nottingham Forest barabanye sezo 94 sezo 94 mbere yuko ajya muri Manchester United Roy Keane si urumaje batatu baba barimo cyangwa Patrick Vieira na Richard Dan barimo Dan yasharavuya ari umuntu agira umwaka kabiri nari umupira wabonaga azimuki wabonaga ameze nk'uwakina yambaraga 22 muri Man City yari kabene kapiteni wa Man City yari kapiteni wa Man City kuko Manchester City ya defense ya Richard Dan ndetse na n'umugabo witwaga Distin umufaransa Sylvain Distin wigize no muri Everton umufaransa wo nawe utaruzi umupira ntawe yarazi ubu yarameze nkandi ubu muri aba bakina uyu munsi wenda nuko yidevelopye ariko yaza kuza kwari nka cyane yari ko ari Maguire Distin ariko Maguire afite n'ukuntu azi n'agapira mo ofete wa defense abatera abagabo defenseur beza hakabona ibinyurane byinshi bashanga ikibi bifite umudefenseur umwe uri male abantu ugasanga harimo n'ibinyurane buriya nk'aba Scratchy imbega ari nka Sendoros bityo gihe ariko nuko wenda yari umuvandimwe dusa ukabona umufaransa ariko ntabwo yarahuze pe defense ya Richard Dan na Sylvain Distin yabagamo amahirwe nuko agira umwataka nka Nicolas ashobora kwibonera ibitego byinshi na Steve Ireland wakinaga inyuma ya Nicolas ndetse na kapiteni wabo kuko Richard Dan atari kapiteni icyo gihe kapiteni yari Darius Wesley Darius ashobora kuhatagwa imipira nyinshi bitego Nicolas na Darius bakabibona cyo kimwe na Sean Wright Phillips akizamuka bakaba babona ibitego ariko inyuma ubizi ko kibiriti gaz ya Richard Dan na Desti mama ukaniba ni ubizi ko kijyamo cyabaga kijyamo cyane. Alright, Patrick Vieira na Richard Dan bafite babonye amakarita 8 atukura. Barimo umwe yagiye abona ikarita 8 itukura kandi gitangaje nka Patrick Vieira yakinnye sezi 9 muri Premier League nyine muri Arsenal. Kuko Patrick Vieira muri transfer za mbere za Arsene Wenger akigera muri Arsenal ari mu bakinnyi ba mbere yaguze ko Burya Patrick Vieira ntabwo azi kugera Champions League agira Champions League mu ikipe yitwaye afitemo iminota 40 ariko arawambaye umudari Mirase ya Fabien Capello twara Champions League Patrick Vieira irimo ariko niki yarakinye iminota 40 gusa 40 muri Champions League natana yigejeje neza ariko burya ari makinyi beza muri Mirase ni rero umukinyi ukiri mutoya ajya muri Mirase n'ikimye ikipe y'abagabo ntiyabona umwanya uhagije ariko Arsene Wenger wari uzi potential nk'umufaransa akigera muri Arsenal aravuga ati nzu umukinyi ndi buza nangaha kandi azadufasha abantu makinyi ari musayini za mbere za Arsene Wenger 96 muri Arsenal na cyane ko yari anazi kureba taraza abakinyi bato ntabwo yibeshyaga
Arsene Wenger no kwitwa mediateur. Arsene Wenger ahantu yibeshyaga pe ku ba defenseur Arsene Wenger yibeshyaga ariko kubona Arsene Wenger yibeshye ku mediateur ukina hagati mu kibuga yabaga bikubiye gake gashobo kwanda nta n'uwo nzi yaba yaribeshyeho ukina hagati yashoboraga kumuzana umwana akagira saison nziza akaza kugira indiscipline agapfa nk'umwana witwaga Denilson w'umunyabrazil yigize kuzana nyuma umukinnyi mwiza cyane bano bakokele ariko ntabwo yabaga yibeshye kuri potential washoboraga kwicwa n'ibindi ariko kugira ngo Arsene Wenger yibeshye kuri ku midfield yabaga biga ariko defense yaribeshyaga undi wibagiwe mu afite amakarita menshi ni umugabo witwa Duncan Ferguson rutayizamu kandi yavuye benshi rutayizamu Duncan Ferguson rutayizamu wa Everton habaga n'undi muntu witwa Gobwe Davis wigize kuba kapiteni wa Bolton oya Davis agashobora n'umuntu wagira nk'amajone menshi Davis ashobora gufite nk'amajone nk'ijana yari nk'umwataka Kevin Davis Kevin Davis yari afite ko umwataka ufite amakarita menshi n'ibyo ari ibibazo ni Nuka Jackson iyi minsi wenda ndacitswe baho ngucikwa ariko Duncan Ferguson aya Duncan Ferguson wenda wowe wanabirebye kera aya Duncan Ferguson yavaga he nayo inkokora zo mu kirere abataka bakera hari ikintu bagiraga English football kuntu yubatse yabaga n'imipira miremire amasantre noneho warajya ko ukabona bariraje uwo akavuga ati ndayikora tapen cyangwa ndazamuka ni paro hejuru nkoreho noneho yamanuka kuri tapen akawuhusha akaripura umudefenseur akaba aramusoje ariko Duncan Ferguson kari n'umusore cyane ari mu muremure cyatigo kigira agiraga n'amane by the way Duncan Ferguson agiraga amane menshi yo ufite nawe yari umwataka uri aggressive akagira n'umubiri ibyo byose rero bikagenda bihura iyo uri umuntu ukinisha imbaraga nyinshi anga bikona amakarita turayabona kuko nyine ni kwa kuno tugize mu by'iwacu ngura wuburuka twara umuntu nawe ari mu babonaga ayo makarita cyane ya aggressivity cyane no gukora maxi yo mu kirere bashiduka kuri simoni nkokora uziko muri aya makarita 8 atandatu yayabonye ari direct carton rouge direct nuko nguko ari kageraga amahandi Duncan ajyaga amahandi uzanamurebe yigize gusa n'utoze Everton mu ishize nkayiteka uzari umukino wo kuna bagomeza kuri touch line ntagatuza n'ubwira basate kandi umupira w'abongereza nyine urabuzi ni twende bagabo ni umuzamu ni nimero 2 ni 6 7 mwataka iyi mipira abongereza bajya bashimira abantu nk'abatoza abatoza kwiye kuzahabwa ama award bagerageje guhindura cyane imikinire y'umupira w'abongereza Arsene Wenger ari mu bantu bafashije cyane umupira w'abongereza guhinduka nuko icyo utakina umupira uri possession ni gute utakina umupira mwiza uryoshye ni gute umudefenseur atafata umupira akabona agahamagara agenzi bagakinana ni gute bari dasohoka inyuze muri mediane ni ibintu byose byabongereza byari impande twagiye twirukanse twateranye imitwe twateranye inkokora barabagiraga n'amatasho gukina ibyo bene kubera ko imitoreze bitabemerera ugasanga baranapfuye nese ba Bastian Schweinsteiger ko babishinja Guardiola bavuga ko ari mwe mu bantu batumye Ubudage bupfa busubira inyuma nyine impamvu nuko ba Bastian bari muri je yabo none kuza kwibahindurira byari bigoye ariko nahangaha ntago nese aba Badage watangiye gukora n'ibyo bakina umupira wiranga bikunda ni siyanse rero hagira impinduka nyinshi aba Schweinsteiger bari barakora nyine muri umupira w'Abadage n'Abongereza bajya kumera kimwe kose ni imipira iri direct kuza rero kwa Pep Guardiola atangira kubabwira ko Joshua Kimmich na Philippe Lam agomba kuva kuri karakaza gukina hagati mu kibuga kugira ngo bakanyeroshe ko Pep ubu biramworera gutabona umukinnyi wabasha gukina ibyo bintu rero Schweinsteiger ko abasigaranye ubusimwe gusa ya ndawufunga ndawushyira imbere iyo byanze nyine akabona ko Joshua Kimmich akanyerosha kamanyoka arawugezayo nyine bimupfana ahita za ko yatahungeze muri Espagne cyaje mu Bwongereza nawe bagishyira imbere twende bagabo ariko mu mupira wose ugenda uhinduka ariko na bayida biterwa na identité y'igihugu byarabagoye Abadage ariko hari n'igihe nabyo byari binakenewe undi mukinnyi yitwa Vinnie Jones yakinnye mu kipe yitwa Wimbledon Vinnie Jones yakinnye muri Chelsea Vinnie Jones yakinnye muri Leeds Vinnie Jones yakinnye amakipe menshi yingize kwanga gukina yanze gukina Ubwongereza mu 90
yari umugabo w'umunyamahane ingumi n'imigeri n'ikimenyimenyi n'umwacteur ukomeye cyane muri Hollywood muri Amerika. Yaje kuba umukinnyi ukomeye w'amafilme. Abantu baza kuzashaka filime yitwa The Raid Midnight in Why I think nani bakaneza The Rain the Midnight cyangwa Midnight Rain ibintu nk'ibyo. Iyo umuntu w'inyundo ugenda muri gari ya moshi mw'ijoro agasiga yicaga umugenzi wanyu musigaye muri gari ya moshi. Ni wole movie. Uyu muntu ikinwa n'umugabo witwa Vin Jones. Vin Jones rero yari umunya Wales. Ariko umufiri yari UK. Yakinaga we ikintu cye yari umukinnyi nyine w'amahane gusa w'urwana. We yararwanaga nabindi. Ntago ari karto zindi karto ze nyinshi zari z'umujinya no kurwana. Kuko hari match ya Wimbledon na Newcastle muri FA Cup saison 89 na rimwe ahubwo. Yabonye karto yo kubuza umukinnyi gukina afasha ubugabo bwa mugenzi we. Bari kuri mile kwa agiye gutera bari kuri mile acunga umuntu pa. Yabaye umukinnyi wa Chelsea, Vin Jones. Yabaye umukinnyi wa Chelsea. Yigize kwanga gukina abongereza baramuhamagaye. Ni igikombe cy'uburayi cyo mu Budage bwo mu Burengerazuba muri 1988. Ni 1988. Abongereza bamuhamagaye rero Vini arababwira ati reka amabwiriza kuri igihugu cy'Ubwongereza muri ikunda kandi ntago muza abakinnyi ndanze. Nzakinira Wales. Iwe amakarita ye yari umugabo w'umunyamujinya n'abantu bashobora kureba ama movies. Bari Vin Jones mu movies. Hari indi film yitwa Condemned ngira ngo. Ni The Condemned I think. Y'abantu ngo bari bivume bajugunya hano ku kirwa bakicana. Vin Jones anabayibamo cyane ni umwicanyi ukomeye kuri icyo kirwa. Urumva rero uko yarateye ni nako na move akina movies akina niko zimeze ni film n'umundi ni muri film bita ngo ni ba The Band abagome bica cyane niko yarameze n'umugabo nyine uri wari aggressive n'umujinya cyane kuko ajya muri Wimbledon akinira Wimbledon muri 88 yari umugabo ugira amahane yabonye amakarita menshi yabona kubera umujinya no kurwana gusa. Vin Jones uramunyibukije wa hanyuma ubwo wenda tuvuye ku makarita atukura noneho ku makarita y'imihondo. Makarita y'imihondo nk'abakinnyi batanu vuguta batanu muri Premier League imihondo barayifite pe. Sugo batanu. Gareth Bale ntiyabarimo. Gareth Bale nawe wa mbere rwose. Gareth Bale yabonye amakarita 123. Ntago yaburamo. Gareth Bale babitandukanye ntabwo ari Bale. Bale ufite imikino myinshi. Gareth Bale nawe ufite imikino myinshi ya Premier League akurikirana na Giggs right? Gareth Bale yakinye muri yabaye captain wa Aston Villa. Akina muri Man City. Akina muri Everton. Akina muri West Bromwich Albion. Ndatekereza. Yabaye n'umukinnyi kipe y'igihugu y'Abongereza. Yakinaga hagati mu kibuga kinisha imoso. Bari mu bagize amakarita menshi kuko nawe yari umukinnyi hagati mu kibuga bitagwa umukacizi 123. Nago yaburamo inshuti yanjye magara mu boxer ubikunda utabishobora bayini runi. Bamana nayo inka ikarita yazibona kuko nawe nyine Jones wayini runi umukino we wayini runi da kan Ferguson. Ni bene bari abantu bakina kuri yabo mujinya bakinisha ishyaka ryinshi. Wayini runi bira yataza ari ibintu byinshi byatumye wayini runi tarayitagera ku rwego ko ngiye mbona wayini runi guzatwa na Ballon d'Or. Iki mibereho y'Abongereza ngo nigorana hanze y'ikibuga umujinya bagira mbona abantu bameze nk'abantu bavoma hafi sinzi ko mbabona sindagera by the way. Nibyo mbona muri televiziyo nkuko nawe wabibona. Ako mbona wayini runi y'abanyaruza amakarita yabera yabonye. Wayini ni wa kabiri afite 102. Yabonye 102. Wayini naga amakarita yayabura. Bandi bakinnyi se buriya bagiye babona amakarita menshi. Harimo abatagaruka ariko hari umugabo witwaga nyine nize kukize kumugarukaho. Musora wari captain wa Everton nako wa Bolton. Davis. Davis umuntu wabonaga amakarita menshi no kana yari umwataka. Davis nawe araho hafi kabisa. Kuko nago yabura. Na Davis nago yabura. Afite 99. Agwijana yibuza ati. Yibuza ati. Iyo garuka ari kuyibona nje ariko reka ngwize ukuri nje ndi Davis rero garuka nkabona ijana. Nari kuvuga ni mu match imwe gusa nditura umuntu bambe karito nyuzo yatabiza
yagiye atabizi ko ari 9 agejeje yawe yarabizi kamwe ntabwo nagera nge ntabyujuje isambari no muri ba defense ariko twagiye tugarukaho bagiye babona amantuza menshi nka Chadan ariko abagabo batatu ndimo nibuka neza bo makarito menshi n'abandi bantu bumva iyo mwibazwa rigiye bigorana iyo mwibazwa biragorana ariko abo bantu batatu ndabibuka hafi mu makarito. Tubwire ku mukinnyi wakiniye Chelsea na Newcastle na za Tottenham witwa Scott Parker. Kimwiza hagati mu kibuga nawe wayabonaga. Scott Parker Chelsea muzana muri 2002 muvanye muri Charlton. Charlton yatozwaga na Alan Kabishiri. Charlton yarimo Darren Bent, irimo Les Cook, irimo murumuna ari Ferdinand na kumubyara ari Ferdinand, irimo umunyezamu uvuye mu Manchester United wari umunya Romania. Yakaraga kinyi keza ka Kongereza nako karaga kacizi ariko kagiraga gafite na tala cyane mu buryo bwo gukina ari umukinnyi w'ubu ngubu yari umediateri mwiza yaba ari muri wa media twita ngo ni ba nimero 6 bakina kuko yari umukinnyi mwiza ukina neza umupira urabona ko mu maguru ufite ariko nyine yabo nawe yabaraga umuntu agatwara undi kino muri West Ham kino muri West Ham kino Newcastle kuko ndibuka ko yagize muri Chelsea abona umwanya umutozo wamuzanye muri Chelsea arya burandera ni umusaza wo mu Taliyani Ranieri uyu muri yasimbuye Ranieri numva ari wamuzanye yasezerana na Jose Mourinho yakiza aramubwira ati aramureba aravuga ati no sinzi impamvu urahanga kandi ariko Rode Makelele ariko Jose Mourinho byari bitumye kuko nawe yarazanye mwene wabo umunya Portugal yitwaga ndo muhungu kina nawe wakacanaga gake imisatsi yo mu mugongora kini muri Atletico Madrid ni Thiago Mendes irakiri muto Thiago Mendes yaje afite nka 18 19. Scott Parker ntabwo Jose Mourinho babanye neza kuko arimo bakinyi Jose Mourinho yasezereremo ba Jimmy Hasselbank barimo ba Bayaro ba Adrian Mutu na Scott Parker ari mu basezerera icyo gihe yari umukinnyi mwiza ariko nyine utaragize amahirwe yo gukina ku makipe akomeye cyane yagize chance yo kujya muri Chelsea ariko ntibyagenda neza nawe yarakaciranaga munyibukije merci nawe yarakaciranaga cyane kandi kaza no kujya muri kariyeri gutoza ntibyagahira kuko niyo batozaga Bournemouth mwaka wabanje ngira ngo ntabwo byamuhiriye cyane kuko na Fulham yarayitoje yari umukinnyi mwiza hagati mu kibuga Scott Parker yari mwiza cyane yarakaciranaga nibutsa n'abandi bitwaga ba Joe Allen kwa Liverpool ari nabona Joe Allen n'umunya Wales waje no kujya muri Swansea ndumva yakiye muri Liverpool yavuye muri Swansea ahubwo yaje muri Tottenham gato yari umukinnyi mwiza nabonaga kimwe nabo ba Scott Parker ariko we ntabwo ari muri aba ngaba ahubwo abakinnyi b'imihondo myinshi muri Premier League ni Gareth Bale 123, Wayne Rooney 102, Lee Bowyer ari ku mukuru wo muri za Leeds United na za West Ham hanyuma Kevin Davis ndakibuka namwe anganya na Kevin Davis amakarita 99 nabo ngabo undi batatu babaye bayoboye abandi nawe Paul Scholes 97 nawe ntiyari yoroshye no mujinya ariko abonye zagira umujinya abongereza abantu bo muri UK bagira umujinya okay hanyuma noneho abazamu bafite clean sheets nyinshi byibura batatu Peter Cech ntarimo uyu wa mbere 202. Shwaza hari umuntu utwe Shwaza iki nawe uke muri Fulham yego Shwaza waje gusimbura Edwin van der Sar muri Fulham 2004 ko van der Sar avuye muri Fulham ajya muri Manchester United atasimbuzwa na Marmaka Shwaza yakinye na za Chelsea yakiye no muri Chelsea na muri Chelsea yibayemo ejo bundi za Leicester cyangwa se yiyingirije nka Nuzara yaje muri Chelsea kungiriza nkandi yaje muri Chelsea yije nka kurutongera cyane Peter Cech sinzi babanye muri abo ngabo ariko ni imyaka ya nyuma ya Peter Cech Shwaza na kuko amaze imyaka myinshi muri Premier League ndamuzi Shwaza ni uwa gatatu Mark Shwaza bafite 151 kinshiti nyinshi arimo hafi David De Gea ari Ederson Moraes ari hafi kuza nawe kinshiti nyinshi zifitwe n'umuntu
Nindara hagati ya Given na Joe Hart harimo umuntu. David James se uramwibuka? David James wa Liverpool na Portsmouth na Man City. Hano barazifite niwe ukurikira Petre Sech. N'uburyo Petre Sech, David James. Schwarzer ni wakangahe? Schwarzer ni wa gatatu. Uba Petre Sech afite 202, David James 169, Schwarzer noneho akagira 151, De Gea akagira 147. Si batanu wansabye se? Ntuguyemo batatu. Bamubwiyemo bane se. Undi muntu uri hafi ni David Seaman. Kubera nawe season nyinshi yakiniye muri Premier League. David Seaman ariko ntago njya mubabarira ibyaha yadukoreye. Ibi na kabiri dushindishije Brazil yari twagombaga gutsinda. Sinshobora kumubabarira igitego cya rival bene cya Ronaldo cyakufa nabwo nizo ubusaza imyaka 40 ari myinshi ari mwizamu ry'Abongereza. Ariko igitego cya rival dusinda kimubabarira. Arambabaje. Abongereza bamye bagira ikibazo cy'abazamu n'ubu. None twe twitswe ngo turamufite mwiza muri Arsenal mwiza kumbara imyaka ya nyuma 40. Ronaldo nyamukubita kufura y'umugongo kugendesha umugongo. Babona ruje ku 63 tunaniwe kuyitsinda. Buriya match yambabaje mu mateka match ya Brazil n'Ubwongereza. Twaza dutsi nako December dutsi igitego cya Rivaldo kidasomeka rwose. Kitari cy'umuzamu wo ku rwego nka Seaman. Ariko nyine aramaze gukora se namurenganya. Yari umuzamu mukuru imyaka 40 hafi. Sa nawe kumurenganya ariko yabaye muri Arsenal igihe kinini nawe yabaye muri Arsenal igihe kinini imyaka nka 12 hafi. Ko yagize muri Arsenal muri 92. Nibuka ko yavuye muri Arsenal. Yavuye muri Arsenal mu Man City. Ajya kuyibeshya. Bose bajyaga kuyibereka burya nanuza yibye. N'uyu Schmeichel. Nawe yagiye kuyibereka. Babaze na David James ugarutseho. Nawe yagiye kuyiba. Nawe yibye atakuze ne aba munyezamu za muri Liverpool. Reka tuve kuri Premier League twigarukire ku gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi kuva cyatangira gukinwa nabaye bakinnyi bafite ibitego byinshi. Aba top scorers nka batatu. Mbwire batatu ni benshi ariko mbwire batatu. Umudage inshuti yanjye magara rutayizamu ibihe byose nge nkunda cyane muri nje sinkunda Miroslav Klose wa Bayern. Nkunda Miroslav Klose wa Werder Bremen. Ubiye ibyo byiza nta nubwo abadage urongera sinzi abadage kugira kongera kugira typical number 9 nkumeze nka Miroslav. Biyakiri badanodinga undi cyangwa se uko Miroslav yari umunyapolonye cyangwa ajye bajye gushaka undi munyapolonye nisikara ducitse buriya bajya ducitse abadage bino gomba gusimbura Miroslav Klose. Miroslav Klose n'uva wa mbere. Yego. Ronaldo fenomeno. Rui Nazario Darima. Kinyi utaragize kariyeri kubera imvune. Kaza Gerard Muller. Mudage nawe. Hari undi mugize kubitsinda muri single yitwaga umufaransa Fontaine. Itsinze kera mu kinyi ari nawe mukinyi mwiza Paris Saint-Germain mbara ko yagize abandi mabona batashoboka. Fontaine ariko buriya Fontaine. Ariko cyambaje batatu se saba ngana Fontaine yatsinze 13 mu gikombe cy'isi 5-8. Nyinde kukubwira Fontaine nawe mu barabo ngabo kuko Fontaine mwe niyo mukinyi mwiza Paris Saint-Germain yagize. Uruzi ko yavukiye ahantu uyu munsi wa none hari muri Afrika se. Fontaine rego n'umwirabura abafaransa sasa umuntu twakini umuntu nawe utarakina umufaransa ni ikipe y'igihugu umunyarwanda. Wanose ariko umunyarwanda mu basket abamo ni rikina muri basket abamo ariko muri ya foot utarayikina n'umunyarwanda gusa nawe sinzi ku cyatumye Kevin Munepa akatayikinira. None ari hafi yarategereje yabaye nka umuntu utarayi ariko abanyafaransa bakinisha n'abahinde abazindigi yabaye nka bisaka kano kahona pyari nawe yarabakiniye. Miroslav Klose Gashi Doras afite ibitego 16 yakina ibikombe by'isi bine 2 2 2 3 na 10 na 14. Miroslav Klose kabisa. Ronaldo el fenomeno we yakiniye bitatu afite ibitego 15 9 8 2 2 2 6. Gerard Muller afite 14 yakiniye ibikombe by'isi bibiri gusa. Igikombe cy'isi cyo muri 70 yatsinzemo ibitego 10. Yego. Muri tournament umukinnyi yatsinze ibitego byinshi mu gikombe muri tournament imwe ni Fontaine agurikiraho Gerard Muller. Ariko bakagahigo ka Miroslav Klose Mbappe ntagakuraho. Mbappe birashoboka agakuraho. 26 binazabibura.
ntabwo yakabona Mbappe ntabwo niyo Mbappe n'icyo muri Espagne azagikina icyo muri Espagne Mbappe yagikina icyo muri Espagne 30 yagikina yagakora Mbappe azagakuraho kiriya ni Mbappe kabisa 12 anganya na Pele ejo bundi nabonye baserebura ejo bundi muki bavuga ko ashyikiriye ejo bundi 2022 bavuga ko ashyikiriye Pele buriya nawe yagiye nubwo yatwaye ibikombe by'isi bitatu ariko azi ni gute Ronaldo bavuga ko yakinnye ibikombe by'isi bitatu kandi iki cyenda na kane yarahari kandi ari umwana ariko yarahari iri fenomena se yana kane ko Bruno zaramutwaye yamutwaye mu ikipe y'igihugu yaramutwaye ni ntiyakinye ko yaramutwaye ubu niba atarakinye nyine ntabwo bamubara ni nka Buffon w'icyenda n'umunani abafana b'Abataliyani cyangwa ariko tubabongereza 2006 kuko Cristiano Ronaldo njya mbona abantu bamuhuza ese afite ibitego bingahe we ntabwo Ronaldo yatsinda mu gikombe cy'isi atsinda muri qualifiers nawe yarabikinnye byinshi ariko ntajya bitsinda ku buryo afite ibitego 8 gusa ari n'ikigize kurangira adatsinze noneho rero igice tugiye kujyamo nzayasa nk'ukubwira profile umubwira umukinnyi wari we ndinde mbega abazihuje ntacyo n'abazihuje ubwo uratubwira turabireba uwa mbere nakiniye ikipe y'igihugu ya Brazil bwa mbere mu 1993 ntsindamo igitego muri uwo mukino wa mbere nakinnye finali ebyiri z'igikombe cy'isi urahita umumenya aho ngeze nyine komeza kariyeri yanjye nakinnye muri Brazil mu Butaliyani muri Espagne mu Bugereki Rivaldo we Rivaldo we naze kuvuga Angola Rivaldo we naze kuvuga ko yakinnye muri Angola Rivaldo we ni Rivaldo ariko buriya yaje gukina muri Angola te vuba yararira Furus erega yamaze gukura nta kindi yagone yamaze gukura abona hano ari amafaranga aza kwifatira amafaranga Rivaldo yaje muri Angola afite 42 urumva amafaranga wayanga niba se umuntu ashobora kuza ubwira ngo ku cyumweru bamuha hafi nk'ibihumbi nk'umunani by'amadolari ku cyumweru amafaranga menshi ku muri myaka 40 yo kontra bari nziza agakontra agashoti nkako ugakoramo ifaranga riryoshye cyane yari nziza ni kontra nziza cyane natangiye kariyeri nkina nka rutahizamu ubwo nundi tugezeho nundi okay natangiye kariyeri nkina nka rutahizamu nyuma mba umudefanseri nakinnye sezo 11 mu ikipe imwe nyuma ndanayitoza umva akuri birasaba yuko uzi uri komeza cyane reka nkongere akantu kanyuma natwaye Bundesliga ebyiri natwaye Bundesliga na Champions League tangira natangiye kariyeri nkina nka rutahizamu yego nyuma yaho mba umudefanseri nakinnye sezo 11 mu ikipe imwe ndanayitoza natwaye Bundesliga igikombe nyine cya shampiyona y'Ubudage ntwara na Champions League none se ko wongeye no kwanatwaye na Ballon d'Or nta Ballon d'Or yatwaye ibyo byose ni uruvangitiranye ibyo bikombe mvuze yatwaye yabitwaye either ari umutoza cyangwa ari umukinnyi ibyo nabyo byibuka Matthew Sam agore muri Dortmund yatwaye mu Champions League 96 97 atwara muri Bundesliga 2001 ari umutoza wa Dortmund undi wabara bagerageje ibyo bintu yari tayizamu ntabwo yageze umukinnyi w'igitangaza murabure ntabwo yageze umukinnyi w'igitangaza wishakira rwose kwa ba Beckenbauer wapi ntiyigeze umukinnyi w'igitangaza natangiye kariyeri nyine nka rutahizamu nyuma Ega ni Klopp inshuti yanjye Ega ni Klopp Yumwe ati natangiye kandi umukinnyi mubi ariko na Sam yarabikoze ibyo
nasama ibyo narabikoze ahubwo nuko nashyizemo ka barondo ntukavuge ibyo baro byo byarangiye nasama ibyo narabikoze nasama ntangira utayizamu aza kuza gukina inyuma akina muri Arsenal cyane kuri gatandatu kandi niba ibyo yarabikoze ahubwo akantu gatanga natangiye n'umukinnyi mubi ndakuba umutoza mwiza yigeze aba mwiza inde sama ikipe yakiniye ikipe imwe oya yakiniye sezo 11 Jurgen Klopp yakiniye sezo 11 mu Bayern ariko nuko yakiniye mu ikipe imwe gusa nako nakumvise no ahita nayitoza ntuza niko Jurgen Klopp Jurgen Klopp nuko yatwaye Bundesliga yego ariko ari umutoza muri Dortmund atwara Champions League nk'umutoza muri Liverpool muri kariyeri yanjye nambaye nimero 9 nambaye nimero 17 nambaye nimero 28 nambaye nimero 7 nakinnye muri Espagne nyina mu Butaliyani nyina mu Bwongereza Cristiano Ronaldo 28 yambaye muri Sporting 17 ngabara mu kipe ya Portugal agitangira icyenda yambara muri Real izandi yambara karinda ni Cristiano Ronaldo ni Cristiano Ronaldo karoroshye none ndamwibuka yambara 28 muri Sporting uko match agifite ubwinya bumeze gutyo yambara 28 nimero 9 yambere yambaye muri akigera muko yasanze muri Raul Gonzalez yo honyine sezo ya mbere nyine yategereje ko Raul asohoka ajya muri Schalke 04 ahita yimusigira icyanyuma kuri ibi natwaye igikombe cy'isi n'icy'Uburayi natwaye Champions League ebyiri mu makipe abiri atandukanye ndi umutoza ari umutoza yatwaye ongera natwaye igikombe cy'isi n'icy'Uburayi ari umukinnyi se ibwo icyo cyo ni uruvangitirane yari umukinnyi yari umutoza yari ashobora kuba yari umukinnyi cyangwa ari umutoza igikombe cy'isi cy'Uburayi natwaye Champions League mu makipe abiri Champions League zo yazitwaye ari umutoza mu makipe abiri atandukanye twaye Champions League ebyiri ndi umutoza njyewe ndi Zinedine Zidane amakipe atandukanye mu makipe atandukanye akamakipe atandukanye nakumvise amakipe Karanchorti yatwaye igikombe cy'Uburayi Ancelotti yatwaye igikombe cy'Uburayi nk'umukinnyi igikombe cy'isi igikombe cy'isi afite Ancelotti igikombe cy'isi afite ko igikombe cy'isi Abataliyani batsinzwe ahubwo batsinzwe finale umutoza wungirije 9-4 uretse gato okay igikombe cy'isi yagitwaye ari umukinnyi hanyuma Champions League yatwara umukinnyi Champions League yazitwaye ari umutoza uretse gato ntekereze nongere nkurure neza twaye Champions League ari umukinnyi ari umutoza Champions League yatwaye Champions League yazitwaye ari umutoza wanda mukurura rero ibintu birimo bihura neza ko Didier Deschamps nta Champions League afite nk'umutoza ayifite nk'umukinnyi gerageza shaka no babiri nshanzera ndimo ndamubura wamubuze ni Umudage yatwaye igikombe cy'isi nk'umukinnyi yatwaye igikombe cy'isi ari umukinnyi arangije atwara n'icy'Uburayi atwara n'icy'Uburayi ari umukinnyi atwara Champions League mu makipe abiri atandukanye ariko ari umutoza Yapwikens kuko muri Real Madrid yitwaye yatwaye Champions League 9-8 ariko muri Real Madrid batsinda Juventus niwe wayitozaga ni Yapwikens yongeye kwitwara muri Bayern Munich ahita yitwara muri Bayern 2013 Yapwikens hanyuma atwara igikombe cy'isi
nk'umukinnyi ndetse muri 74 nguko rero ubwo si uko igikombe cy'isi 74 igikombe cy'uburayi 72 cyagiye igihe bari bakomeye cyane. Okay, icyanyuma rero tugiye gusorezaho cya kintu nakubwiye kiri comparasari. Tuba dufite kuva kuri A kugera kuri Z kuri Z ni letters 26 karabaye. Tugiye kubikora mu munota umwe. Urambwira umunota umwe zireta zose makumyabiri zingahe? Umunota umwe. Nuko ngo nzajya nkubwira A B C D gutyo turagenda random muri ntabwo nzajya mva kuri A ngo njye kuri Z. Turagenda ku murongo gutyo. Wowe tumbwira umukinnyi utangirwa n'iryo zina ariko wowe wavuze kuri nyuguti imwe nturi bumuvuge ku yindi. Wenda tuvuge ngo Andre Onana ngo umuvuge kuri A na O. Oya. Arumva? Aniko kabi. Aho kandi ko kabi. Usanga ari abakinnyi b'Abanyabrezil bafite amazina 80. Abanyanigeria nibo banje. Urumva? Abanyanigeria nibo banje. Uko tubikora mu gihe gitoya ni kamanota yiyongera. Ariko nabizi ko mu gihe n'umunota umwe ubwawo wowe urambaza amasegonda 40. Wowe uzahita usubiza. Amasegonda 40 ni ikibazo cyawe na Veneza. Oya ntago 40 agera. Kandi abakinnyi bari muri top 5 leagues abakera n'abavuga bari active bakina ni active gusa. Yabese ko yeza tarimo n'abakera b'aba star bari active barimo barakina muri top 5 leagues. Kuko Gicumbi yaragiye kumbwira ngo hari umukinnyi twagiye n'Imana ngo ukina muri Sorwate none se sanze je harimo n'abakera na byo harimo n'abari ko kivanga n'aba legend bari active vangamo n'aba legend. Oya tugerageze. Twagiye ubwo uwo wumva ataza numubura urambwira twikomereza. Twagiye reka duhere kuri A. Ariza Baraga. B. Bukayo. C. Cristiano. D. Degey. E mu Kinyarwanda. Inzu. F. Fernandez. G. Garnacho. H. Hermoso. I. Inaki. J. Ya nyuguti yitwa J isanzwe. Ya nyuguti yitwa J isanzwe. J mu Kinyarwanda. Xavier Martinez. K. Kobe. R ndende. Ero. R ndende. Ero. Randende. Ya aje nimwe ifite intuza. Oya itari ya Ronaldo. Itari ya Ronaldo. Yego. Ya indi gize gutya. Randende. Randende gutya. Luis. Hari se muri Liverpool. Si yose umbwiye? Ni. Maino. Yavuze Kobe. Okay, nibyo. Magaheresh. Na. O. Otavio. Pa. Parinha. Q. Quensa. Ala. No, ora ya Ronaldo ntumuvuge wamuvuze. Ya Ronaldo. Robertson. S. Ya Sa. Sa. Si ça c'est? Sa. Nyeza mauruzi. Ta. Tagliafico. Undava. Va.
Vasquez. W. Wa. Wendell. X. X ya ya Gnuza. Naje gusanga mama muratekereza. Nzavu. Wa Y. Y. Y katurebe. Yule Malenko. Z. Ego. Zice. Ya Fuadi kabisa. Fuadi aranyemeje pe. Fuadi aranyemeje kuko unangaha abandi nyine kuba baba barwana n'igihe. Birukanka noneho yagera nko kuri D kumva ataza tuba dukomeza nyuma tukaza kumubwira ba Douglas Louise leta bati mwana Nyagasani ugasanga ni ibibazo cyane. Okay, so ngibyo nari nateguye none ubyumvishe gute? Shahari kangubizo ibazwe byose nibazwa. Anyway ni nakantu keza uranategura bihagije kabisa. Urategura bihagije uragaragara ko ugira umwanya uhagije wo gusoma. Ni nabyiza buriya ikintu giteguye kiraryoha. Nibyo ababazwa duhura n'ibibazo twebwe. Ugira ngo usubize nabyo biravunanye utarakoze tide. Ko si ikiza ubundi ibazwa ry'ikizamini uko warakize. Warize bakakubaza. Ukaba warize bakakubaza ariko iyo ugerageje nyine ukabona. Ugerageje namenye nkangahe? Oya afite amanota menshi turaza kubara ariko ntabwo yajya munsi ya 90. Kwijana ntabwo yajya munsi kabisa. Urumva niba ubagerageza turaza kubara turebe ko hano umunota umwe wageze cyangwa warenze. Iki cyanyuma kuko buri nomba ritazwe gihera ariko wenda ndashaka ko tugisoreza. Okay. Ijyaye cyo n'icyo nyine ni byiza n'ikiganiro cyiza cyane kirimo nyurabwenge. Arakuyungurura kabisa agashakisha agaturuna agakora mu byumba by'inyuma hano hari ibyumba biba biremputi. Byarabaye nanjye kuvuga nanjye nari ncitswe nanjye kuvuga ngo ari nk'icyumba kiba kirimo nk'ibintu nego cyarabahenda nk'akabati karisa nari kibikombe ariko nyine ndacitswe. Bibaho gucikwa n'ibintu bibaho cyabase kavuga dote namukatigize kijyama ariko ariko buri ahantu byari birimo ariko simaze imisi nabifungura. Urumva nyine ikiriye kimaze iminsi kibitse kinafunga ariko akunga kuzaga kateka ranci. Rero urumva nyine bisaba kugira akabati kabitse Premier League zaritse nubwo atari na nyinshi. Oya ni nyinshi 13. So ntabwo ari Premier League. Premier League zo 3. Champions zo muri rusange nizo 10. Ni gutya. Uko. Imyaka ari 30 ugabanyije 10 bahita basiganiko. Nubwo datuyigize ijya Premier League. Ya Premier League. Anyway, ni byiza vraiment ni byiza nakantu keza garyoshye. Ndabizi ko nana babikunda. Abantu barikunda ko bungukiramo utuntu twinshi. So n'ahantu heza abantu baza. Nabonye no mu comment abantu baza nabo bagashyiramo ibitekerezo byabo bakabati twari tuzi ko bimeze gutya tugasanga ni ikintu cyiza. So reka tugushimire rero tugushimire ku mwanya wanyu. Ngenje urabizi ko ngufana. Ndagushimiye cyane rero wanjye kabisa yaba mu kazi yaba hehe no mu myaka ahantu hose no tuvuka hamwe naho tuvuka hamwe natuvuka ahantu hamwe abantu bajye bimenya yego turabavandimwe cyane. Fuadi rero reka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza ngubwo duhure muri sports bar mu kanya cyane tujye no kuyitegura mwakoze cyane abadukurikiye Imana ibaha umugisha cyane ariko bakande subscribe kuri iyi channel yanyu nabonye iri utuntu twiza rwose bakande subscribe baragenda baza kabisa baragenda baza cyane boro baza. Asante rero.